mwishamba ninde wabasha guhagarika amadubu n'intare ishano ryavuriye FARDC ku muhigo M23 urugamba rukomeje kwaka mukomeye nyuma yuko M23 noneho yariye Karongo mu buryo bukaze ikenshira muri FARDC ndetse n'abacancuro igahera Myenga ndetse na Warungu ibitero bikomeye cyane kandi bikaze byiswe iby'umusubirizo mu buryo bwa nyabwo biri gutitiza bikomeye cyane aba FARDC ku buryo batazi neza ko baribwirirwe kandi batari burari ubu none mwaya manywa bakomeje guca ibintu mu buryo bukomeje bahabye intare ntabwo zikina reka tuze tukubwira operasiyo uko zimeze zakamejeje hagati aho abo wazare nyuma y'imisi bashaka kujagaraza M23 bongeye kwiyahura hano i Bukavu mu buryo bweruye biravugwa ko ari ibitero bikomeye kandi bikaze byumvikanye kuri iki gicamunsi cy'umunsi tariki 13 hano muri Bukavu hagati noneho wazarendo mu buryo budasanzwe baje riyahura barasa kandi ntago byari bimenyerewe mu gihe batinyaga ko M23 yabacunga ubundi kabakubita ivumbi rigatumuka ubundi noneho ntabwo ibi babitinye reka tuze tubikubwira hagati aho operasiyo zikomeje kuba bibi cyane aho bita Shabunda agace bitwa kandi mba kamaze kuba tombi abarundi n'abaFARDC bari kwiruka amasigamana nyuma yuko M23 ibashize hejuru dorone ze kuba kubita ivumbi rigatumuka umuriro utazima bari kubacanaho wabananiye kubasubiza inyuma mu buryo bweruye noneho ntago bari buze kwikora imbere y'urugamba rwise urw'amazuko mu buryo bukomeye kandi bakaba nta bushobozi bwo kuba bahagarika ibitero bya M23 ni mu gihe umuriro watsi hano muri Uvira rwagati by'umwihariko abagwanyi ba polisi bakomeje gucikirana n'intare ndetse n'amadubu umuriro wakaze M23 kandi yatatse mu bice bya Pinga igukubita abarwanyi ba FARDC by'umwihariko bari hamwe n'abawazarendo ikabashira ikabasunikira mu bice birimo warikare hariya mu cyaga cya Tanganyika yuzuye umurava ndetse n'umujinya w'intare za Sarambwe ibyo reka tubabwire muri izi update taho isi yose nanone iratunguwe Kisekedi aguye mu kantu noneho biravugwa neza ko abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitambitse amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kongo nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye kuja muri diro y'agatangaza ariko noneho ngo Perezida Donald Trump ne uri muri diro bwa mbere mu kwishakira inyungu ndetse nibuye ku butaka bwa Kongo niyo mpamvu gashaka guhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu ze bwite abadepite b'abademokarate nibo babyivanzemo ibi reka tuze tubabwire na update zihutirwa ku mutekano politike na demokarasi ikaze mwese aha niko umuyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa nimba ari mushaka bari bwa mbere geza hano kuri ubu muyoboro gahunda nimwe reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri za update n'amakuru agezweho kandi yihutirwa ikaze n'amakuru akomeye kandi yihutirwa kugeza ubu twinjemo mu buryo burambuye tugiye guhera neza muri Uvira ikomeje kumaranira mu buryo bukomeye n'abasirikare ba M23 ndetse noneho mu buryo bweruye mbere yuko operasiyo igizwe n'abarundi abacancuro n'abandi bafatanya bikorwa b'abazarendo mayimayi n'abandi kugeza ubu ngubu batigeze banavugwa harimo n'abadede urugero nk'abasirikare baturutse mu Bubiligi abasirikare baturutse muri South Africa abo bose bari muri urugamba mu buryo bw'ibanga muri komeye ndetse binavugwa ko hari n'abandi basirikari batazwe bari ku butaka bwa Kongo kugeza bakora nko mu buco mu buryo bwishe nk'intatsi zitatira igisirikare cya FARDC none urugamba rwamaze kuba imbere mu buryo bukomeye ku mpamvu zitaramenyekana kuko nta wavuga ati ishingiye aha kuko bifite imbaraga bijyanye no kuba n'ubundi hari ibikoresho abasirikari bashoboye kandi bita ko batoje mu buryo budasanzwe ariko kurwana biracyari banga mu buryo bweruye ubu tuvugana coalition yageze mu cyo bita Mariba akomeye hano muri Uvira rwagati M23 yanza gasuzuguro yinjiramo kuva muri iki gihe cya Musi isaso riri kuvuguza ubuhuha mu gace kitwa Mwenga bivuga ko M23 yari maze iminsi isa n'ubi kugenzura ariko mu buryo butuzuye ubu noneho no mu gace kitwa Warungu hari imiripuko ariko noneho muri Uvira rwagati habuditse igihu nyuma yuko kurasana kudasanzwe kumvikanya ariko ntihamenyekana neza n'uwatangije ibitero cyangwa se byaba byavumbuwe n'abaFARDC havumbuwe abasirikare ba M23 muri Uvira rwagati
rwagati, bityo intambara ikaba itangiye uko kurasana gukomeye byateye ubwoba benshi, ndetse binavuga ko n'abaturage bakomeye batangiye gufata utwangushe mu buryo bweruye. Uburundi ngo burkwakira impunzi nyinshi ngo ziciye ku mupaka bakavimvira zikinjira muri Bujumbura rwagati, bikomeje kunanirana mu buryo bukomeye. Uyu mujyi umaze iminsi nyinshi utumbyemo ikintu kinini cyenda gusandara. M23 ifitemo abasirikari benshi batata kandi biswe intasi, bagatanga akantu ko kandi gakorwa n'igisirikari cya FARDC ndetse na coalition. Ari nayo mpamvu kugeza ubu hatekerezwa ko hari ikintu cyumbuye kiri cyaba kiri gusenwa, ari mpamvu humvikanywe ikurasana kwambaye cyane kandi no kurasana kw'amasasu ari mere cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ntabwo byari bimenyereye cyane ko intambara yumvikana ku manwa yango rwagati, ariko yageze kuri uyu mugoroba benshi bavuga ko intambara ya nyayo yatangiye, kandi koko M23 ngo nta kabuza yari ifite abasirikare bari standby biteguye kwandikira amategeko aturutse kwa General Sultan Makenga bo gukora agatangaza ugasha bagatangira kurasa. Hari imbaraga n'ubushobozi bwa FARDC by'umwihariko ku bikoresho ndetse no kuri station militaire Karahutaka zitegura operation zose za FARDC ziri hano muri Uvira rwagati. Abarundi bikavuga ko mu kurasana kudasanzwe kumvikanye kuri gutuma benshi batekereza ko FARDC, ndetse ibi kandi bikavuga ko n'ubundi nanone hano mu gace muri Warikare by'umwihariko mu misozi ya Pinga n'ubundi habereye operation ikomeye cyane, aho M23 yakomeje kumura aba basirikari b'abazarendo bifatanyije n'aba FDNB n'aba FDLR bari bagabye ibitero hano muri Warikare muri Pinga muri territoire ya Warikare. Ubwo M23 yazamuye drone hejuru ndetse ikurukana bano barwaniro b'abazarendo, by'umwihariko imirwano ikaba yakomeje gufata indi ntera, ndetse ikaba intambara ikomeye cyane kugeza kuri uyu munsi. Biri kubarwa ko mu by'ukuri aba bawazarendo bakomeje kugenda barundwa mu kiyaga cya Tanganyika, basumbirijwe cyane. Amahitamo ari kwiyahura mu kiyaga cya Tanganyika, cyane ko nta n'ubwato bwari bafite, bitewe n'uko abarobyi bose bari bategetswe kuko mu bakorera kuri kino cyambu cya Tanganyika, by'umwihariko gihita gihuza Tanganyika na Uvira, ko mu by'ukuri hari harategetswe ko baba bavuye muri kino kiyaga mu gihe ubwato bwose bwacagamo bwahitaga butwikwa, habugwa M23 cyangwa se ubwari bwa FARDC bwose bwatwikagwa, bitewe n'uko aya mazi bose baba bari kuyatumbira. Abasirikari ba M23 bakaba bahaye amahitamo abiri aba basirikare b'abazarendo, by'umwihariko n'abacyancuro bari kurwana kuri coalition, bakaba bafite amahitamo abiri yo kuba bamanika amaboko cyangwa se bakiyahura mu kiyaga cya Tanganyika kikabamira. Iyi mirwano yaturutse kuva mu rukera rwa mu gitondo, ndetse ikaba yatangiye n'imituto y'imbunda ikomeye cyane, by'umwihariko byavuzwe ko mu by'ukuri abatangije igitero ari abazarendo, ariko bikarangira icyo bari bakiye ndetse n'icyo bashaka kuri M23 ikibahaye mu buryo budasubirwa. Aba special forces ba M23 nibo bagiye kuniterariza ibi bitero byari byatewe hano muri Pinga, ariko byarangiye Pinga ibaye Tombe. Pinga ubu ni Tombe, ndetse Iraki Tanganyika. Ubu ubwato bwose buri kuba bwaturuka muri Tanganyika ahabashaga kuba haca ingabo za FDLR zikorera muri Tanzania, hose hafashwe. Ntabwo amajo ndetse na FARDC biri kukunda byabona inzira yo kuba bagenzura Uvira nayo ikaba yageraniwe, bitewe n'uko Uvira ariko gace kugeza kuri uyu munsi karimo gukorerwamo ibikorwa byinshi bya gisirikare. Haba M23 ifite minasi, ndetse n'abarundi bakaba bacisha ibikoresho by'umwihariko biturutse ku kibuga cya Airport International Melchior Ndadaye, bikava hano mu kibuga cya Bujumbura, ikibuga cy'indege cya Bujumbura bikoherezwa hano muri Warikare, by'umwihariko bikagenda biminjwa mu duce twose M23 igenzura. Kugeza kuri ubu ngubu intasi za M23 zikaba zaramenye aya makuru, ndetse hari gushakirwa n'umuti wo kuba baca connection y'igisirikare cya FDNB ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ubu coalition yasaze iri kwiruka tuno amaguru, bitewe n'uko n'ubundi ibikorwa byose bya gisirikare bari barishoyemo byabananiye mu buryo bukaze, ko igihe kigeze ngo nabo babone neza ko ibintu byabayobeye burundu, bayivemo burundu biruke. Ubu tuvugana intare zimaze iminsi zikusanya, ariko zabatanzemo mwitangirizwa, bemeza ko Kinshasa iri mu rugamba kandi yamaze kwitegura. Ubwo rero bikaba byaramaze gusunikira M23 kubona ko nayo igomba gutegura urugamba, nayo ikinjira mu ntambara mu buryo bweruye, idafite icyo yitayeho, kuko Kinshasa n'ubundi yangereziye agahenge mu buryo bweruye ko intambara igomba kuba mu buryo
bweruye. Hagati aho Wazalendo mu buryo budasanzwe bakomeje guteza icyo bita akaduruvayo hano muri Bukavu rwagati, ibintu bitari bimenyerewe. Ni amasasu yumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, mu rukerero rwo kuri uyu munsi amasasu yarashwe n'Abazalendo benshi, ndetse bivuga ko bagiye bajya kava cyangwa se bagakora ubwisho biturutse mu bitero byagabwe Nyangezi byabananiye, birangira bikusanyije mu buryo butunguranye cyane. Bumva amasasu ari kumvikana hano muri Bukavu rwagati, ibyo mu 23 yise ibitero terabwoba by'ibihuha. Ibyo mu 23 yatangiye mu by'ukuri kunetarareza ibitero nk'ibi FARDC. Ntago FARDC igomba kubikora mu mijyi nk'iyi ikomeye mu rwego rwo kugira ngo hubahirizwe amategeko y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburenganzira bw'ubuzima bwa muntu, ndetse no gukomeza kubungabunga ibikorwa bya gisirikare cyangwa se no kuba mu by'ukuri bakora ibikorwa bya gisirikare biciye mu muco, ndetse no kwibanda ko hakomeza gutikirira ubuzima bwa benshi bw'abasivile bari kuzira ubusa mu ntambara ishamiranyije M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri uyu munsi M23 ikaba kugenda imyitarariza ibi bitero by'Abazalendo by'umwihariko byibasiye n'umujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri bikaba byaravuzwe ko mu by'ukuri hari amaze iminsi izi nyeshyamba za M23 zigenzura uyu mutwe nk'uko bawufashe mu kwezi kwa mbere tariki 30 bidasubirwaho. Ukaba wari umaze igihe kingana n'amezi 8 ugenzurwa n'intare za Sarambwe. Ibi bikaba byatumye n'ubundi aba FDLR ndetse n'Abazalendo bagiye bikusanya, n'ubundi bari bameze nk'aho ari udusigisigi, bagiye bikusanya bagabye ibitero mu mujyi rwagati rwa Bukavu biturutse ku mirwano yari yabereye Nyangezi. Abasirikare ba FARDC n'abasirikare b'Abazalendo bagata intwaro bakiruka, bikavuga ko abenshi mu by'ukuri icyo gihe bivanze n'abasivile. Ibi bikaba byatumye hagabwa igitero kuri M23 by'umwihariko muri uno mujyi wa Bukavu, umujyi munini ufatwa nk'umujyi wa kabiri wo muri Kivu y'Amajyaruguru, umurwa mukuru wa kabiri w'izi Kivu zombi. Mu by'ukuri uyu murwa ukaba wari wagabweho ibitero n'Abazalendo. Ibi bitero byakomeje kuneterezwa na M23 ndetse inabasha kuba yabasubiza inyuma. Tuvugana koalisiyo iri kwiruka kibuno mpamaguru nyuma yaho n'ubundi babarangije za Warikare bakabazamura muri za Pinga. Ubu mugubu amahitamo n'ubundi nk'uko twabivuze, amahitamo amwe nayo kumanika amaboko cyangwa se bakaraswa umusubirizo umwe kuri. Ariko kandi nanone ubu tuvugana muri Uvira rwagati umuriro ukomeje kwaka mu buryo bukomeye nyuma yo kuma 23 noneho yariye Karungu mu buryo bukaze ikinjira muri FARDC ndetse n'abacyancuro igahera Mwenga ndetse na Warungu. Ibitero bikomeye cyane kandi bikaze byiswe ibyo musubirizo mu buryo bwa nyabwo biri gutitiza bikomeye cyane aba FARDC kuri ubu batazi neza ko mu buryo bari buhagarike ibitero bya M23 ndetse bamaze gucika intege mu buryo bukomeye. Ntare ntizikina. Reka tuze twinjire maze tukubwire neza operasiyo uko zimeze zakamejeje. Itangazo rya M23 Alliance Fleuve Congo rimenyesha imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'imbere mu gihugu ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kwangiriza nkana ibijyanye n'amasezerano y'agahenge yari yasinwe. Bo bavuga ko leta ya Kongo isa naho yatangije intambara mu gihe hari ibiganiro cyangwa se le principe cyangwa se amahame basinye ku wa 19 z'ukwezi kwa karindwi. Leta ya Kongo ngikomeje kwangiriza aka gahenge, batanga imirongo migari y'urugamba ndetse batanga n'ukuntu leta ya Kongo yashyizeho abasirikare. M23 n'ubundi ikaba yakomeje itangaza ko ibitero bishobora kwambuka bikaja i Bujumbura. Itangazo ryasohotse none muri aya masaha mu by'ukuri bikaba byagaragaje ko M23 mu gihe cyose Bujumbura yakomeza kwivanga mu kibazo kiri mu buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bakaja bivanga mu buryo bwo kuba bakomeza kuba hari ibitwaro byororukira kuri Stade Melchior Airport Melchior Ndadaye, maze bikoherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hakava n'ibitero by'amadorone byibasira mu Minembwe bakaza kurasa amadubu twirwaneho. M23 ikaba yatangaje ko mu by'ukuri General Neva nakomeza kwivanga mu ntambara ziri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bazamusura. Namwe umurumva agaseke baba bagiye gupfunyikira uyu General Neva w'u Burundi
M23 kandi yagaragaje ko muri Kibu, muri Pinga na Shabunda hari abasirikari benshi cyane ndetse n'ibikoresho benshi. Mu by'ukuri ibyo bikaba biri muri gahunda yo kugira ngo bangiriza agahenge kumvikanweho, ariko noneho bakavuga ko utundi duce Kindu Shabunda na gace mu mujyi muri mu ntara ya Maniema muri Shabunda ikaba muri Kivu y'Amajepfo. Iyi kuruwa yose ikaba yashyizwe hepfo. Mu by'ukuri bikaba havuzwe Kinshasa na Bujumbura ko bitije urujijo, kuko hano niho M23 iri kwerekana ko muri bino bice twavuze haruguru ariho FARDC iri gukora za deploiement ndetse no gukomeza kurunda abasirikari b'abarwanyi ndetse n'intwaro, kandi ikerekana ko hashobora gutuma habaho intambara ikomeye muri utu duce, mu duce twa Kindu Shabunda. Intambara ikaba Kinshasa Bujumbura, intambara igakomereza kandi Kisangani, Walikale ikaja Karemi na Uvira, ndetse aho kwibazwa cyane ntanga Kindu ndetse na Shabunda nta gitangaza kirimo, kuko ni ku butaka bwa Kongo, kandi Shabunda aho M23 kuba yagera ni ibintu byoroshye cyane, kuko isa nkaho nyuma yo gufata Kanyema isa nkaho n'ubundi iri kwerekeza muri Shabunda. Ndetse n'aka gace ka Kaniera hari inzira zishobora kugenda zikagera muri Maniema, arizo za Kindu Kinshasa muri Kongo, ndetse Kisangani Karemi ni muri Kongo, Kisangani ni muri Kongo. Ibyo byose birashoboka, kandi ntakaza kwibazwaho impamvu M23 ishira na Bujumbura, kandi Bujumbura ntabwo iri ku butaka bwa Kongo. Usibye ko M23 iri kuvuga ko usibye no kuba bagwanira ku butaka bwabo muri ubwo buce berekanye baturutse n'ubundi ko Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kongeramo imbaraga kugira ngo bagabe ibitero kuri M23, ariko M23 yatangaje ko ubutaka bwabo atari bwo buzabera intambara gusa, ahubwo zishobora no kurenga zikaba zanafata n'utundi duce tugiye dutandukanye. Bakavuga ko intambara itabera ku butaka bwa Kongo gusa muri Kindu cyangwa se Shabunda, Kinshasa cyangwa se Kisangani, Karemi, Uvira, hakiyongerwaho na Bujumbura. Kandi noneho harimo ikibazo gikomeye cyane. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'aho badeployinze abasirikari bagera ku 2500. Iyi parisi ikaba yabadeployinze muri tuno duce harimo muri Shabunda, ndetse by'umwihariko bikaba byagaragaje ko by'ukuri uruhare runini iki kibuga cy'indege cya Bujumbura aricyo kitemo uruhare mu kuba hadeployinze ibikoresho ndetse n'intwaro nyinshi cyane zikadeployinga mu bice kugeza uyu munsi bikikije byo M23 igenzura, kandi izi ntwaro zikaba zarekejwe n'abasirikari 4500. kandi icyo bigamije ari ugushora intambara kuri M23. Ibice noneho bari kuvuga ko ibice byose noneho M23 iri gutangaza biri kuvuga ko mu by'ukuri ibyinshi itarabigeramo, biri kuvuga ko Shabunda batarayigeramo ndetse bataragera na Kisangani, ariko mu by'ukuri bikaba byakomeje kuba bikomeza gufata indi ntera, bikavuga ko kugeza kuri uyu munsi Karemiho bishoboka ko hagomba gufatwa bitewe nuko n'ubundi bafitemo M23 ifitemo teritwari nyinshi. Kuba rero bamanuka bagafata Uvira n'ubundi igishihanyo mbonera cyabo ndetse bagakomeza Karemi, ubwo bari bageze mu ntara ya Tanganyika. Ahubwo icyo kwibaza, Bujumbura barahajya gute ko naho shize ku rutonde rw'ahashobora kubera imirwano, ariko kandi ngo M23 igashingira kubafasha leta ya Kongo ndetse mu by'ukuri n'abafatanyabikorwa bayo. Bujumbura rero ibitero bikaba byaravuze ko M23 isaha yose barungitse abasirikari b'abarundi ku butaka bwa Kongo, bikaba byarasabwe ko igisirikare cy'u Burundi cyava mu gukomeza gufasha igisirikare cya Kongo mu gukomeza kurungika abasirikari bacu, ndetse by'umwihariko n'aba FDL bakomeje kugitorezwayo n'imitwe igiye itandukanye, igihe ikagenda mu by'ukuri bakomeza kurungikwa muri bino bice M23 igenzura, bagafasha FARDC gutera M23 bidasubirwaho. Intambara yo ikaba ikomeje gututumba, iwe nuko n'ubundi Uvira niho hari gututumbira imirwano ya M23 na coalition, ariko
kuko n'ubundi Bujumbura ikaba yegeranye na Uvira cyane, bikaba ari uduce duhana imbibi. Kuva Uvira uciye ku mupaka wakavimvira uhita winjira mu gihugu cy'u Burundi, aho kuva ku mupaka wakavimvira ugera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se mu Bujumbura neza rwagati harimo iminota zitari munsi y'iminota 150, bikavuga ko mu by'ukuri ibirometero 32 ugendeye mu buryo bw'imodoka, ariko kandi mu buryo bwa drone za M23 ni nko guhumbya. M23 kandi ishaka kugira ngo izafate agace ka Uvira, ariko ikaba ikomeje kubangamirwa n'ubundi n'abasirikari n'ubundi bava mu Burundi bari guhita batabara. Iki kibuga cy'u Burundi kiri kwifashishwa kubera ko aricyo kiri hafi leta ya Kinshasa ifite cyatabarira hafi, bitewe n'uko n'ubundi Kinshasa niho hantu hakomeye mu by'ukuri hahita hatabara Uvira mu gihe yaba yatatswe, ariko bikagaragara ko kugira ngo ingabo za FARDC zizave Kinshasa zije gutabara Uvira basanga byarangiye n'ubundi bagomba gufatira aho bagejeje, ariko bikagaragara ko mu by'ukuri igihe cyose ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zaba ziri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zatabarira hafi, iyi Bujumbura ikaba ari kugenda igaragaza ko ibitero byose biri kwangiriza M23 biri guturuka hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, by'umwihariko kuri Stade Militaire Airport Ndadaye. Izi gahunda zo gutegura intambara muri ubu buryo Kinshasa iri gukora igihe uruhare runini ni igisirikare cy'Abarundi, kandi n'ubundi Uburundi bwahindutse beze itanga ramfero muri Sud Kivu. Ubwo rero M23 ikavuga ko nabo bashobora kuba bakwataka igihugu cy'u Burundi, ndetse ubwo intambara bisobanuye ko yaba irenze imipaka y'igihugu cy'u Burundi, kuko Uburundi nabwo biri mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe, kandi mu by'ukuri ibikorwa by'u Burundi mu gufasha FARDC deployment intwaro ndetse n'amadorone aturuka mu Burundi, kandi bakabona ko kukaba ibitero muri Uvira Uburundi buzakomeza kuba involved kuko ramforo zizaturukayo. Ni nko kuvuga ngo reka tubanze dutegure, cyangwa se ni nko kugira ngo batange nk'agasopo ku Barundi bati turabona ko hari intambara iri gutegurwa n'igisirikare cya FARDC, kandi iyi ntambara turi kubona ko mukomeje kuyigeramo uruhare mufatanyije na FARDC. Kubw'izo mpamvu rero nibizabatungure namwe ibagizeho ingaruka, kuko n'ubundi mwayinjiyemo. Nicyo mbona bitewe n'uko M23 iri nubwo yavuze Bujumbura, ntabwo ivuga ko ireteriye ko yatipfa kwataka Bujumbura, ahubwo navuga ko nayo yaba iri gutanga umwitangirizwa ndetse no kugaragaza amahanga, ndetse no gukomeza kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri FARDC ikomeje kujyangiriza gahenge, bityo M23 ikaba ikomeje kugenda ibaha gasopo, ikababwira ko mu by'ukuri kuba bari gukomeza gutanga ibitero ndetse bagakomeza gufatisha FARDC kugaba ibitero kuri M23 byatuma tubasagarira, kuko namwe mwaje kudufagararira. Ariko navuga ko mu by'ukuri ari ukugira ngo iyo gasopo Uburundi bwongere butekereze kandi bushiremo ubwenge, kuko izi ngabo z'u Burundi uburyo ari nyinshi muri bino bice, kuko n'ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira. Ntabwo twavuga ko M23 yafata muri bino bice iri igenda gake, kuko byabasaba akazi karekare, kuko u Burundi bwahashize abasirikari benshi, kuko u Burundi buvuga ko mu gihe kandi Uburundi byaba bigaragaye ko n'ubundi koko bwaba bugize imbaraga nkeya, ikagace ka Uvira kagafatwa n'ingabo za M23, Burundi bwaba bwacitse amazi, kuko n'ubundi ibikorwa byose bihuza leta ya Kongo, by'umwihariko ububanyi n'amahanga iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu buryo bw'ubucuruzi, mu bwikorezi bw'imari, ndetse no gukomeza gufashanya mu bigiye bitandukanye, byose bica kuri uno mupaka wakavimvira, by'umwihariko uciye mu muhanda rwagati muri Uvira. Bikagaragara ko mu gihe M23 yaba ifashe aka gace ka Uvira, byaba biburangiriyeho ubutaka bw'u Burundi, Uburundi bwaba busigaje kwitura kuri M23 bugasaba imbabazi kugira ngo mu by'ukuri ubugenderanire n'aka gace ka Uvira n'uyu mupaka wakavimvira ukomeze uhabwe ubusugire, bigatuma M23 bayirwanya cyane ko mu by'ukuri itagomba kurenga muri Kivu y'Amajepfo, bagafatanya
igisubizo gihari kandi gihamye ni uko kugeza kuri uyu munsi mu gace ka Uvira M23 ihanganye n'abarundi. Igisirikare cy'u Burundi cyaharungitse abasirikari bahambaye cyane ndetse biyongera no kuri ibyo kuko no kuri abo ngabo baharungitswe mu masaha ya mu gitondo bagera ku 4,400 abantu bagatangira gutanga impamvu ndetse na buri ruhande rugatangira gutanga impamvu zarwo. M23 yakunze kuvuga ko impamvu yatanze zitumvikanye zo kuba Federo Kivu ikigenga ndetse no kurekura imfungwa, ariko none nk'uko bakumvikanye ku bintu byinshi batari kumvikanaho, aka kanya urugamba ruteye ubwoba rushobora no gukomera kuruta n'uko rwari rumeze mbere uko bigaragara. Kandi muri Kivu y'Amajyepfo amadorone ari gukora cyane nk'ubu ngubu ahantu bita Nyangezi biri gukoreshwa ibitero bikomeye cyane kugira ngo mu by'ukuri bagabe ibitero kuri Wazalendo na FARDC. Uduce twose M23 igenzura twinshi harimo n'imisozi, harimo n'abawazalendo, hari gukoreshwa amadorone no muri Warungu hari gukoreshwa amadorone, kandi hagakomezwa kugenda hafatwa uduce. Imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ntirakomera cyane ariko iri kugenda izamura atasiyo ikomera kuko bigezaho iri kugenda ifata uduce ikagenda ikoresha n'amadorone ndetse n'ibifaro bikomeye cyane. Ibyo bikaba bikomeje kugaragaza ubukana bw'intambara. Ubigaragara nuko mu by'ukuri ibyo kugenda bumvikana muri Qatar ndetse i Doha n'ubundi no muri USA bigaragara ko mu by'ukuri aba bantu batakiri kumvikana. Mu by'ukuri ibi bintu bakoze byo kujya i Doha ndetse no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagerageza kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaba zibonye amabuye y'agaciro ku meza, cyangwa se muri Qatar Qatar ngibona amabuye ku meza. Igisubizo uko n'ubundi bameze nk'aho aya masezerano bakoreye muri Qatar byabaye nko kwifotoza, ahubwo mu gihe hari hateganyijwe ko hashirwa mu bikorwa amasezerano ndetse n'amahame ari principe ya mbere bari basinye y'imbanziriza mushinga wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yakomeje kugenda mu by'ukuri igaba ibitero bigiye bitandukanye, ahubwo bose bakagenda bitana ba mwana bagaragaza umwe agaragaza ati ni wowe uri gushotora, ndetse n'undi akavuga ati ni wowe uri gushotora, ndetse bikagomeza kuba mu rujijo. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Qatar haribazwa nimba koko iyi mirwano kandi ikaba iri gututumba bitewe n'uko n'ubundi igihe amahanga yabatereranye iyi mirwano igakomeza kurimbanya n'ubundi imirwa mikuru y'ibihugu bibiri harimo Bujumbura ndetse na Kinshasa baba igiye kuzatungurwa bikomeye cyane n'ibitero by'amamisiri M23 ishobora kuzabashozaho, bitewe n'uko mu by'ukuri uru rugendo rwaba ari runini kugira ngo M23 ibe yafata mu by'ukuri umujyi wa Kinshasa, ariko mu by'ukuri hakaba hagomba gukoreshwa amamisiri nk'uko n'ubundi ibindi bitero bigiye bigomba bigabwa kuko M23 imaze kwiyubaka mu buryo bwa nyabwo. M23 mu itangazo yasohoye kandi utu duce twinshi turiho bitewe n'uko n'ubundi igishanye mbonera cyayo aricyo igomba gufata tuduce twibanze mu burasirazuba bwa Kongo. Utu duce turimo nk'uko twatuvuze haraguru, kuko harimo uduce turimo nka za Goma, za Rucuro, ibyo bice byarafashwe usibye igice kimwe cya Rubero kitarafatwa cyose, ugafata na teritwari ya Warikare baracyafitemo akazi gakomeye, kandi Masisi basigaranye agace gato, kandi tukavuga ko wenda hasigaye nka Beni, ariko umujyi wa Goma barawufashe n'ibindi bice biri muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ikibanze ni ibice biri muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubundi gishanye mbonera cyo mu 23 cyerekana yuko bagomba kugera Karemi muri Tanganyika, bakazagera Kisangani ni mu ntara ya Choto. Uvira yo mbere yo kugera Karemi uca Uvira, ariko nka Kinshasa nakunze kubona cyane Koloneli Nanga ko ari we wakunze kuvuga ko azagera Kinshasa kandi akanakora n'ubutegetsi, ibintu mu by'ukuri bitoroshe. Ariko ibi M23 yerekanye nk'uduce dushobora kuberamo imirwano, igatangaza motife y'uko biraturuka kuri ubwo bushotoranye bwa Kinshasa. Utu duce twari dukaze kandi turimo igishushanyo mbonera cya M23, kandi nanone uretse kudeployinga abasirikare, Leta ya Kongo ikomeje kugenda irasa amasasu agiye akomeye cyane ndetse n'amadorone ndetse n'ibitero shuma bikomeje kugenda bigabwa na FARDC
kandi bagakomeza n'ubundi kugaragaza udutero tugiye dutandukanye tw'udutendo tw'abazarendo. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa yatangaje ko ibyo M23 byose ivuga ari amatakirangoyi bitewe n'uko n'ubundi bari bavuye Doha n'ubundi bumvikanye zone tampo, ariko iyi zone tampo ntiyashirwaho birangira mu by'ukuri batayumvikanye. Bari bavuze ko hagomba gushiraho 5 km hagati yabo na FARDC, buri ruhande rukagenda rusubira inyuma 5 km, ariko bikagenda bigaragaza ko uruhande rwose impande zombi zose zitari serious. Ibi bintu byose bisinwa n'amahanga agashyiraho amasinya ariko n'amakaje, ariko mu by'ukuri bigoma mu mpapuro. Mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa biragoranye. M23 iradiporoyinga kandi ikegereza imirongo ya Kinshasa, ndetse na Kinshasa ikadiporoyinga ikegera imirongo ya AFC M23. Ibi byabaye nk'agahenge, ahubwo mu by'ukuri biba nk'akanya ko kaburirande rwo kwitekerezaho ndetse no kuba bana kwigana ku rugamba. Mu by'ukuri abantu benshi basesenguzi mu bya politiki harimo n'ikinyamakuru African Intelligence bakaba batangaje ko mu by'ukuri ubu musesenguzi ndetse bwakozwe n'ubundi na Radio Okapi by'umwihariko ikomeje kugenda iratangaza ukuri kubera muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi kuri batangaza sikose, ariko n'ubundi nayo ikaba yinyuzemo. Mu by'ukuri ikaba yagaragaje ko mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yarashatse agahenge ko kugira ngo mu by'ukuri irebe ndetse no kuba yategura ibikorwa bya gisirikare byinshi, kubera ko M23 mu gihe cyose, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyamiranyije na M23 bikarangira n'umundi ikubiswe umufiririzo, ndetse n'abacyancuro bikarangira bakomeje gutaha, ndetse n'imiryango mpuzamahanga harimo na za SADC bikagenda bavuyemo, by'umwihariko n'imiryango mpuzamahanga harimo na UNI zigatambuka zikava muri burasirazuba bwa Kongo zikavamo ku mahoro. Byagaragaye ko M23 iri kugenda itsinda igisirikare cya FARDC mu buryo bw'ibanga, ariko mu buryo bwo kugira ngo FARDC neterarize ibitero bya M23 itabaza amahanga, igaragaza ko mu by'ukuri ishaka kumvikana, ariko mu buryo bwo kuyobya ubura ari kugira ngo yitegure ibone nk'agahenge ko kugaba ibitero kuri M23. Dushingiye ku byatangajwe na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa ndetse n'abavugizi bayi M23 yuko bazagenda kubohora abanyekongo mu bice bitandukanye, bakerekana ko Karemi bazaje kubohora abaturage baho, bakerekana ko za Uvira, za Manira, za Kisangani. Uranabyibuka ko M23 isubira inyuma hariya wenda Kisangani, isubira inyuma muri Warikare Santere, hari icyakango gikomeye cyane ko ishobora kugera muri Moba igakomeza muri za Tingitingi ikaba yagenda ikagera muri za Kisangani. Hari icyikango gikomeye kuko izo nzira zari ziriho, kandi icyo gihe Colonel Nanga baravuze bati abaturage b'Ikisangani mwe twitegure kuko naho tuhafite gahunda. Icyo gihe bavuze na Karemi, bavuga na Kindo, bavuga n'ahandi. Utwo duce twose M23 yashyize mu itangazo ivuga ko kubera imyiteguro FARDC yiyegereza ibirindiro bya FARDC bya M23 biraza gutuma imirwano ikomera muri ibi bice, kuko ibi bice bari kwerekana ntabwo ari ibice M23 irimo, ni ibice M23 iteganya gufata. None niba atari ibice M23 itarimo, ariko ikabigaragaza ko mu by'ukuri iri kugenda ko FARDC iri kugenda ibidopuremugamo ibikoresho, kandi mu by'ukuri ikagenda hagaragara ko harimo urundi hari kwinjiramo abasirikari benshi bagiye batandukanye. Icyo kirashingirwaho nuko mu by'ukuri M23 iri kugenda irabona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafite gahunda n'imwe kuba yaje mu biganiro by'amahoro, ahubwo mu by'ukuri intambara itararangira kandi ishobora gukomeza, kandi bashobora kuzajya basanga bagaba ibitero babisanga aho bibiri guturuka. Hano rero nujya kureba neza aho Kindo ntago M23 yageramo, muri Shabunda ntago M23 yageramo, Kisangani Karemi muri Uvira ntabwo irahagera. Kuba yerekana ko izo deployment za FARDC ziraza gutuma imirwano ibera muri ibi bice ari umuburo M23 iri kugenda iri kwereka amahanga kugira ngo ibone umwitangirizwa wo kugaba ibitero muri utu duce iyo yadufata, kuko turi mu gishanye mbonera twayo. Dusanzwe tuzi ko iyo M23 yajaga gufata uduce
yasohora amatangazo nk'aya, kandi noneho yakunze gusohora amatangazo ubwo yajyaga gufata za Masisi ndetse yewe na Bukavu yagiye isohora amatangazo. Ubu ngubu rero tuvuga ko isohoye amatangazo y'uko imirwano ishobora kubera muri utu duce. Ubwo rero ntabwo twavuga yuko ari itangazo gusa, ahubwo ni nk'umwitangirizwa cyangwa se umuburo iri gutanga, kandi koko iyi gahunda ikaba iyifite yo kugaba ibitero byerekeza Uvira, za Karemi, Kindu, za Shabunda, kuko birashoboka ko M23 ibi bice yati byigarura mu kanya nk'ako guhomba. Birashoboka rwose nk'aho Uvira utu duce twose yatugeramo, Karemi yahagera, Kisangani yahagera, ushingiye naho M23 iri kugeza aka kanya utu duce ntabwo tukiri banga kushobora kudufata. Ariko n'ubundi ku matekinoloji y'amadorone M23 iri kuzana, ibona ko imirwano igiye kubura ku yindi phase, ahubwo ukibaza niba koko Bujumbura yo M23 nubwo ibivuga ntabwo mbona ko yahita ijya Bujumbura, kuko ntabwo bigaragara ko bashoza indi ntambara ku kindi gihugu niyo bafite imbere itararangira kandi nayo itoroshe. Sinzi niba rero bafungura furo ebyiri iri guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi uri umunyekongo urahangana n'ubutegetsi bwawe, uri guhangana no kwishira ukizana kwawe, deni ntabwo iyo ntambara urayisoza, ndetse warangiza n'igihugu cyasaguriye ingabo, igihugu bwacu cy'u Burundi cyasaguriye ingabo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifasha leta ya Kinshasa kurwanya M23. Ntabwo mbona ko bahita batera igihugu cy'u Burundi, ahubwo mbona ko ari nko gutera ubwoba abarundi kugira ngo mu by'ukuri bamanze bava muri iyi ntambara, ahubwo bagasaba leta y'u Burundi ko yava muri izi ntambara, ahubwo